ngifuna ukunibheka isikhathi eside sizofunda only verse 7. Amen. We'll read only verse 7. Lagimi ku King James lithi, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Ukubonakaliswa kwamoya loyingcwele ne noma kubonakalisa moya loyingcwele kuniketwe bonke bantu. Amen. Kuze libandla lakheke noma kuze bonke bazuze. You understand? Lisho njalo iBhayibheli lithi letipho tamoya loyingcwele athi sishilo sathi tipho tamoya loyingcwele tibonakaliswa. Ngisho njalo. Amen. It's the manifestations of the Spirit. Letipho tamoya loyingcwele tiniketwe ngloyo naloyo ngokuthanza kwamoya loyingcwele. Lapha ngifuna sinake lokho ukuthi iBhayibheli lithi ngloyo naloyo unikwe kubonakalisa moya. Every one of you lana ninikezwe kubonakalisa moya. Niyangizwa bazalwane? Hallelujah. Ni nonke lana ninikwe kubonakalisa Kristu ngetiphiwo. You understand? So when letiphiwo tamoya loyingcwele ti operator in the church, it means ukuthi moya loyingcwele uya operator in the church. So kubalulekile ukuthi sifundzisane ngaletiphiwo kuze nawe wathi ukuthi umbonakalisa kanjani moya loyingcwele. Now besishilo ke last Sunday lo yabo ukuthi letiphiwo tingu9. Niyangizwa bazalwane? Letiphiwo tingu 9 bese abafunzi beBhayibheli ama theologians base breaker into 3 groups ne. Bathi kunetiphiwo tekwambula, kunetiphiwo temandla, kunetiphiwo tekukhuluma. Angazi ngeSwati nithi uphimisa yini, ephimisela ne utterance. Amen. Hallelujah. Then Sunday sikhulume ngaleti temandla sathi kunetiphiwo tekuphulukisa ne. Ngaze ngachaza ukuthi ngloyo naloyo ophiwe sipho sekuphilisa abantu indlela thithe. Asikaphiwa kuphilisa abantu ngendlela lefanako. Ngaze ngabekisa ngedeliverance ukuthi sometimes waba ngumfundisi ugqotshwe thina labanye sithandaza ama-hour amaningi ne. Mara kunabafundisi labangishatha unothi ngedeliverance. Makafikile lana bathi out idemon livele limanifeste nasebantwini lengibathembile. Uyakuzwa? Hallelujah. Ngoba mina ngaphiwa deliverance bona baphiwe ngaloko ukuthi deliverance ngenye yetipho tekuphilisa. Uyakuzwa abazalwane? Hallelujah. Ngeke ke sibuyele lapho saphinze sathi kunesipho sekukholwa ne. Sathi sipho sekukholwa sipho lesenta ukuthi ukholwe uNkulunkulu 14 letingenteki. Niyakhumbula Mose make Mdlovu senginichazela lapha. Amen. Labanye benavele nathi awungeke. Amen. Uyabona ukuthi le14 nzima njani? Tidzinga ube nesipho sekukholwa kuze utikholwe. Wena ngakwakho ngakutikholwa. Ngizengabekisa nje ukuthi nakungathiwa nje mntanami lapha Victoria ngiyafika esikolweni senomxoxo ngibantu bami last week ngithandazela letafula laba inkomo niyongikholwa kuyohleka isikolo sonke akinje ngoba umuntu natural akathi ikholwa letinto even abantu abakholwa kwaba tikholwa letinto. Ngicela ngisondezele imic. Amen. Hallelujah. Abathi ikholwa letinto even abantu abakholwa badinga kusitwa ngumoya loyingcwele. So sipho sekholwa sipho samoya ingcwele lasita bantwana bakhe ngaso. You understand? Kuze bakhona kumkholwa 14 for leti nkhulu letingekho possible. Amen. Niyangizwa bazalwane? So umuntu unesipho sekholwa nje uvela khulume nje tinto letinkulu kakhulu nizibuze ukuthi lona ke uyagula ukwenze njani. You understand? Bese sathi kunesipho sekwenta timanga liso. Sitoke sihlatiye ke leso sisodwa. Ngalokuthi kukhona timanga liso hlukene. Ngifuna ukuthi sidile ngato. Ngeke ngathi ngiyanqambo last time ngabona ukuthi hayi akwehleki kahle ne. So ngeke ngidile ngato tidodwa. Amen. Ngifuna namhlanje sibheke nje lo 6 masinyane. Amen. Asingene etiphiweni tekukhuluma utterance gifts. Amen. Akuma utterance gifts ke bazalwane sine gift of prophecy, sipho seprofeta, sine sipho sekukhuluma ngetilimi ne. Hallelujah. Ngikhuluma loose bazalwane ngabheka wena eBhayibhelini babita kanjani ne.
mhlambe bathi different kind of tongues or something. Amen. Bese sinesipho sekuhumusha tilimi. Le tipo leti tipo le kumele sibe seba ndlene. Bazalwane. Amen. Aseningitshela. Ninge nasibona sipho sekukhuluma ngetilimi. Solo nje waba ngumzalwane. Akusi trick question. Amen. Hallelujah. Ori nakuna ngibona shanda rabaya. Ribe be nakuna lo ngaloko ne. Nike nabona umuntu akhuluma emalimi. Not emalimi. Emalwini ne? Ngisho kahle. Akhuluma China. Uthi uyalalela ukuthi awasimendering ngelesi. Make lapha emuva. Uthi ayisonga ngelesi. Amen. Kodwa nani nina songa soronga ne? Uthi hawu ukhuluma sindawo lo muntu ne? Hawu uyazwa wasicaka ke uyakanasenda. Hallelujah. Akhuluma isishona umuntu. Mara azange sikaka isikolo for so. Yeah. Umoya lo ingqwele. Amen. So sipho se prophet abazalwane yini sipho se prophet? Sipho se prophet angilesikhathi uNkulunkulu akhuluma nelibandla lakhe ne? Ngelilwimi lelivaka labo sithi lokho ku prophet. You understand? Hallelujah. Sipho se prophet angilesikhathi ukukhuluma moya lo ingqwele hayi ngesikhathi ukhotha umbhalo ne? Ngilesikhathi ukukhuluma moya lo ingqwele akhuluma ngemzalwane akhuluma nelibandla lakhe ngaleso sikhathi mara akhuluma ngelimi lelivakalako. Sometimes angakhuluma moya ingqwele athi ningesabi nginani. You understand? Singathi sifastile nje next week moya ingqwele akhulume nawe sizethu. Amen. Hallelujah. Amen. Usibona uzaphambili bazalwane, the Lord has given me a word. That's why ibalulekile ukuthi bantu sibavulele ukuthi bakhulume uNkulunkulu uthini kibo. You understand? Hallelujah. Sometimes that's why sometimes nginike amathuba ukuthi thandazelanani ne? Nithi bambanani ngetandla bese ngisho ukuthi mtshele ukuthi uNkulunkulu ukubonisa. Or mtshele ukuthi uNkulunkulu uthini ngiyakutraina. Amen. Ukuthi ube flexible ukuthi ukhulume ukuthi uNkulunkulu ukutshelana. Amen. Now ngithi mina kumele ukuthi ungajahi kuprofeta. Nezalwane ungagijimisi kuprofeta because uprofeta kune judgment, kune kwehlulela prophet. Akubona ukuthi ngibona something or ngiva something ne? But wa prophet wathi uthi uNkulunkulu lento lena iphethe ijudgment. Wathi thola uyesogweni ngenxa lokuthi uthe lo yababelo ya unelilaka akafuni ukuthiwe wenta into angayindanga. Afuna ukufaka intweni. Hallelujah. Laba abacala emabhizinisi or bahambe baye emisebenzini kuphi ne? Uyofika uwondele ne-Free State kana mkulula kasho. Kusho kwasho wena wasitshela la wathi kusho uNkulunkulu lathi hamba. You understand? Hallelujah. So siqaphele lokho. Bese ke sinesipho setilwimi njengoba sengishilo ukuthi isipho setilwimi bazalwane leli gama lelithi tilwimi ngeSihebheru legama lithi glossa ne? Lelisho kukhuluma ngetilwimi tasemhlabeni mostly. You understand? Ngama languages ngiletilwimi letathi operator niyakhumbula mos. Letilwimi letathi operator kuZenzo chapter 2. Make hlamo ingcwele lithi iBhayibheli baqala ukukhuluma ngetilwimi, that was the gift. Niya understand abazalwane? I'm sure ukuthi leyo gift leyo in that special case ya operator maybe kanye kabili kuZenzo. Hallelujah. Because sibona ngani sibona ukuthi lapha what is that scripture Zenzo chapter 19. Yes, bakhuluma ngetilimi mara kucizelelwa lapho. You understand? Lamalimi abantu akagcizelelwa. Uyabona ukuthi lapho it was just a prayer language. You understand? Hallelujah. Kahle moya ingcwele sometimes makehla ebandleni bantu baqala bakhuluma ama languages. Hallelujah. Uqale nje ukhulume isiSwahili ngajabula mina khuluma Swahili. Marinkinga ukuthi lento yamoya ingqwele sometimes le Swahili ushaya nyalo bese maphuma ngaphandle sesiphelile ne? But ngajabula khuluma another language. Sometimes the gift of tongues ungafika ebandleni, let's say maybe useZimbabwe ne? Uyakhonza nabazalwane bathi izozosivalela ukhulume ngesingisi ne? Bese uqala uthi ukhuluma ngama tongues ukhulume isishona. Amen. Or ukhuluma isindebele lesiphelele ne? Hallelujah. Bamangale bona ukuthi usifunze phi bese bakukhulumise ngesishona after church uthi uthi. You understand? Uthi hawa mina ngikuvanga. Uyakanasana abazalwane? Amen. Sipho setilimi leso. Siyasithinga ebandleni. Maye sesinyamalele. Maye sesinyamalele. Amen. Hallelujah. Amen. Ayengeke bazalwane.
as your father ngiyala. Amen. As your father ngiyala ngifuna ukufelwa nguwe mina. Amen. Thatha my daughter. Hallelujah. Mthathele manje Ndlovu. Uthi makava kubanza. Hallelujah. Thatha ijacket yababe. Amen. Amen. Awungeke bazalwane. Amen. Anifuna ukungilalela mina bazalwane. Anifuna mase nginithandazela la ngisenze nje oho. Hallelujah. Yeah, ngokwentele mina. Uthi mfundisi, hayi mfundisi uyakhala. Amen. Ngibe comfortable nje kushumayela idaughter yami ngaphi yaphela. Phela I know ukuthi kumakhadi. Hallelujah. So wena nje ukhona lokuphethe lokwenta ngathi akusimakhadi. Kanti ufuna ukubulala. Uyayibona? Aw amen. Kuyevakala makhona. Kuyevakala abantwana basekhaya. Glory to God. Aw amen. Now besisetilimi ne? Hallelujah. Sipho setilimi bazalwane. Sipho lesiniketwe libandla, and we have every right to pray and cry to God. Sithi baba buyisa tilimi in the church. Ngoba thina emabandla la charismatic sebahlekisa ngathi ne? Ngoba vele bazalwane awutsinwa nje wena pheka uva labo. Hayi ngeke bazalwane. Amen. Kumele uthi there is more. You understand? There has to be more. Labora namasabak sometimes bahlabangtini. Yabona? Shantalaba. Ne? Noma umuntu sekahlanganisa nisabona. Rika my SIM card, ne? You know? Shendelebe. Ne? Uthi hey maralana ngathi sasiko angiyabekisa nje bazalwa. Aw amen. Kwangathi uNkulunkulu angabuyisa tilwimi. Hayi, ngikhumbula mina ngisaqedza kusinziswa le 2001, ne? Ngisakhonda lapha revival life. Kumkhulu Mandla Nkosimelane. Hayi. Bashaya yazi umuntu akhulume ngetilimi lapha emuva ahlabele ngetilimi ne? Uze kuqaqamba la lomthimba wonke. Uve ukuthi Jehova ukhona la ngathi ngathi niyangathi mina ukuthi ngibuya khona ne? Ngathi ngaphakama ngibele emakhabheni ngiyandasenda. Nangulo muntu. Lento kunalento. Kwangathi ngabuya tilimi. Hayi ukuthi sithandaza ngetilimi umuntu alale ne? Ayikho lento le. You understand? So that's a gift of tongues. Amen. Bese sinesipho sekuhumusha tilwimi. Hallelujah. Inanje ngisakusho lo kangiyukhohlwa angazi nquma lo sakhumbula yini. Amen. When khathi sisenalelenye ingqeko lana ibeke lithendelayo la. Amen. Yabitha this other man of God. Lenge ngimusho naye. Amen. Fika le ngqeko yakhuluma ngetilwimi. Le daughter yakhe ya interpret. Ngaqala mina skeptical ngisho plus ngikeyboard player plus skeptical. So mangizala lapha ngathi siyakhohlisa. Yabona? Hey mara mangithi ngiyiva lento ngathi akukhonakala lo mfana lo akhuluma into letingaka thathela ngqondweni. Wakhuluma waze wawa sisi. Waze waqhwisha. Wawaphansi I interpret tilwimi for about 30 minutes. I interpret tilwimi. Kwangathi Jehova ngasita asiphe sipho soku interpreter tilwimi. Amen. Mina personally ngibone sipho se tongues and interpretation guy too in my life. Operating. First time ngibona tongues and interpretation was 2007. Bengenta second year yam Bible College. So basibiza eMamelodi. Mangifika eMamelodi Sunday wakhona kwakukabi kakhulu. Wehla uNkulunkulu. Amen. Ngemfundisi wami mhlambe sinokwena imboni lana impostoli lomunye bengiqala mina kubona sinzisiwa shasikhalanga ne? Wabringa lo muntu washa ama tongues loya. Amen. Ngoba ngasitraina ku prophetic. Washa ama tongues lo munye wase uthi let's prophet osidinga interpretation. That was a man called Apostle / Prophet Tembandrov. Amen. Hallelujah. What let's the tongues adinga interpretation. I just begin to feel over to vela. So, ne? Hallelujah. Wapringa lo mlomzala Apostle Vincent Koban. My father lo wankhulisa is an apostle, ne? Wapringa lo babe from Emnyango ngathi walekithe Zion, ne? Washasikhala ngawa niyabantu laba prophet abasa Zion. Noma angarounda kanjani ngekawe. Wangishayela le nto lo. Washaya nge-120 speed. Wafika phambili njani lo lelikhulu kabi bazalwane. 1000 seat. Wafika wathatha imic. Wa interpret ama tongues benqala ukubona lo.
By the time aqeda interpret ama-tongues besingene ngaphasi kwamatafula. Qedzile ngathi moya ingcwele. That was my first time seeing it. The second time ngibona interpreter kwetilimi was bengisemthatha bengihlala eMthatha nga-2013. So masisa kwakungimloshumayelako those days lo mfundisi bekangimemile bekangicela ukuthi ngimsalele nebandla lakhe. He was going to do some things. He was getting married. Ne? I saw ngenye service hey wehla uNkulunkulu ne? Ngathi ngithi bengiphambili. Ngathi ngithi a gift of tongues came upon me. Then I started to speak in tongues. Mangiqedza nga-interpret. That was the first time me nakwendeka again. Amen. Futhi manje njengoba ngikhuluma so sengiyakhumbula the second time it happened for me was last Sunday. Lesesla. Amen. It happened one day. So I just sithandaza ama-tongues ehle. Then I started interpreting. Amen. Kuyentiwa futhi kuyendeka. Hallelujah. Nikhona makhola. Hallelujah. Bese sinanaku lesikubita ukuthi ma-revelation gifts. Tipo tekwambula. Revelation. Amen. Hallelujah. Glory to God. Revelation gift. Yini ke tipo tekwambula bazalwane? Tipo tekwambula ngileti nina most of the time let netibita ukuthi ba prophet kana si prophet. Ne? Si livile kwati. Ne? Livile hlaka nipha sipho sekuhlukanisa bomoya. In most cases labafundisi laba niyababona abo can I prophesy? Yeah. Niyababona mas? Hallelujah. Lamajaha. Lamajaha lawa hamba ngale tipo leto most of the time. Akusik prophet. So lo can I prophesy irrelevant. Bemela bangamusho ngoba kusiko ku prophet. Amase ngithi mina ngiyakubona ngubona ngihamba nawe ngiyongena ekhaya inestegi ne? Ngibona sihlahla phela bajabula kabi. Nangavuma nje ngithi ngibona sihlahla sibheke south uthi yebo uthi yes. Nomnyanga shy my campus. You understand? Jabula kabi phela. Ngichaza kabi nangomkhohlisa nje phekuvuma yonke into ne? Hallelujah. Laki mantendi letinto leto because mina ang impresseki lula. Ngaprofeta nanginquma lo ngemprofeta ngize ngiyoqedza without him saying hey of course ngiyashaya man ngeke akuzwe lo. Because mina ngidzingi lento leyo ngimtsala. Amen. You understand? So usually ke le tipo leto abo word of knowledge ngiko ke bazalwane lo labathi prophet akabusiko. The word of knowledge yini ke izwi lokwazi noma livi lekwati ne livi lekwati livi lelivela kuNkulunkulu livi lelivela kuphi kuNkulunkulu lelambula bukhona bento bemuntu noma besimo. It is a word that comes from God that reveals the presence of a person, thing, or situation. Let me give you examples. Let's say ngithi mina siyawushipa ne ngithi mina kunemuntu phakathi kwethu uphethwe malungs ne amqale nini kwenteka ini lento lesibita ukuthi live lekwati. Mara niyangibamba lento ngisho bazalwane ziyangena live lekwati livi leli vela kuNkulunkulu lelembula simo tsite umuntu tsite noma info tsite. You understand? Livi lekwati ngiloku nje lena ngale kwalamanye amasonto wale Mtilana kuthiwa banukana. You understand? Bathe masonto na amoya lamagenge nje lawa uthola athi angifuni kubhema snef kusasa ngenkonzweni. You understand? Usibhema 3 days ago besayekela. Singathi siyapholanyana ngoba ufila ukuthi batomnuka. Let's say maybe ayidla ingulube mara mase kasonzele kuyakhona uyayiyeka. You understand? Amen. Ngoba akafuni kunukwa. It means ukuthi even nangale in that kingdom le word of knowledge iya operator in a different way because yona ithathwa lena swashwe. Amen. Do you understand what I'm saying?
So i-word of knowledge bazalwane ibaluleke ngani makhona? I-word of knowledge ibaluleke ngoba let's say maybe uxoxa nomuntu lo muntu bekeze athi uzokukhohlisa ne? Hallelujah. By the word of knowledge without wena wazi uthi mawumphendvula ukhuluma tinfo uthi uyabekisa ubekise ushaye ngqo akusaba hamba utshela abangani bakhe athi wazi simthokwane ne uweke uvela wakhuluma ngathi uyati futhi bamtshelile kanlutho wona wazi lutho nikana ibona into le thola umuntu athi umfundisi uyangathela ngalomnye sisi kudzala wayengi-interpreted ya ibikashaya interpretation ngimthanza lo sisi ngithi uyasebenza manje you understand manje ngiyashumayela ngathi ngiyangati mina bazalwane ngicabana manje ngiyangati ukuthi ngihle ngi-ofremba ngishaya tinto uyabona hamba ngiyashayela nje ya phendukani pha ne hayi ngive manje ngasuke ngamenshina lento yakhe ngayisho vele ngqo uyabona so tshela makwami lo ngitalako ukuthi hayi ningamangalo umfundisi ubekafikile Saturday vele bengangafika ngithi ndolanza imali bekaphatha imali elibakhe wathi ke ngabona mina iboyfriend yakhe bekalelena lijaha lapho yamona ukuthi nayo nesibinzi ulalela ijaha Saturday Sunday uya intern yeah bazalwane nina mina lijaha angizange ngilibone mina mangitshela mangithi hawu ulala nemajaha lo nakhani ngifind out yabona uthi icebile nabe ngathi lutho mina bengiphethwe i-word of knowledge. So sometimes through i-word of knowledge ungathola ukukhuluma tinfo ushaye khona ngqo umangale nawo. Iphindze ke i-word of knowledge bantwana basekhaya amen kuphendula inkinga ya Makendlovu nababendlovu amen babendlovu kwangikhalela ngalokho. I-word of knowledge bazalwane ne iphindze isebenze kaso. Let's say kunemuntu angithi mina ibamba bukhona bento noma bukhona bemuntu noma bukhona besimo. Let's say kunemuntu uphethwe ngamehlo ne nangabe unelivi lekwati uqala kuhabula uqala kuyibamba lento yakhe. Hello nina nje lenihabulako nibo word of knowledge amen sengiphenduleka abantwana basekhaya. Sometimes mawuqeda kumthandazela lo muntu bese uba kahle. Sometimes umuntu afika akuvakashele nesizathu niqoqe makuqeda ukuhamba ube sad la uzofuna ukukhala ne uchivele nje ujule man ukhala gcina vele sokhala abantwana bathanda make kwende njani you understand. Hallelujah. Now ungahlakanipha umfonele man something is not right. What's wrong with you uzokutshela because the word of knowledge iya operate amen. Bese ke bazana sine word of wisdom asasithini word of wisdom live lehlaka lihlakanipha kabazalwane live lelivela kuNkulunkulu leliphendvula imibuto netimo letinzima at that specific time. Hello asesithi bazalwane akubekisela njani asesithi bayeta bafuna ukutrika ne yeah bafuna ukutrika ngaNkulunkulu you understand. Nkulunkulu immediately akunike live lehlaka. Sometimes ke abantwana basekhaya live lehlakanipha linga operator ula pulpit uthi uyakhuluma you understand. Immediately as we are talking kuvele a word of wisdom ngamagama kuvele i-building block stina salomnye umntwana la ngakha ngaso makasuka lo munye asuke sekaphethe i-business idea through the word of wisdom. You understand bazalwane. Ya live lehlakanipha bazalwane linjalo live lehlakanipha lingakhuluma ne. Hallelujah. Lithi kunenkinga leso emsebentini live lekwati lelo ne nenkinga leso emsebentini ne. Hallelujah. Naku uNkulunkulu lakushoko mawufika emsebentini baphendvule so or say uya interview but bayokutrika ngoba bafuna ukuthi uthole lo msebenzi bese live lehlakanipha luweleti kwakho bese wena without izinto ongakasifundi nokuzifunda nina lenhle nibhala ama test yayibona lento ibese iyakwehlela uthola uphendula imibuto hayi ukuthi awufundisanga vele udadishile mara lokho wawa lokho akubona uyayibona. Amen. Uthola uphendula imibuto through the word of wisdom.
So the word of wisdom livile lenta ukuthi ukhulume abantu bamangale bathi oh lona ningive kahle livile lekuhlakanipha ne alisho ukuthi uhlakaniphile wena akusihlakanipha akusinhlakanipha livile kuhlakanipha amagama sipho samoya engqwele les operator at that time le mvumo aluyikuwe akusukuthi wena so real makoya you understand amen bese sipho seqina bese siyathandaza bazalwane ngiyabona kufuriza sekhona amen hallelujah iplan bazalwane nisebenzile bazalwane ni sacrifice ile nedala amen sacrifice ile nedala amen all right bese si nesipho sekuhlukanisa bomoya the gift of discerning spirits yini ke sipho sekuhlukanisa bomoya because generally kumele bomoya sibahlukanise ne generally kumele sibahlole bomoya lithi iBhayibheli ningakholwa noma beyini ne so generally vele kumele bomoya nibahlole but yini sipho sekuhlukanisa bomoya sipho sekuhlukanisa bomoya likhono la moya lo ingqwele la kunika lona lokuthi ubone evene la kamoya ubone tintfo labanye bantu labangati boni ngibekise yabona ukuthi nje ngifake isudwana ne ngifake isudwana sami yozi nje busy neshopha sami yabona ngahle nje mfundisi manje ya ukuthi ibopha bophila kufana uyayibona glory to God ngibona kana ngqotshwe kabi plus into lethi mhlophe uyayibona bonala ngathi vele hey kunzima la bese wena immediately ngibona ngqondo ubathe uze like ubathe kanti mina njani mina solo ngabona umfundisi kabi ne sometimes kuba is because kusebenta sipho sekuhlukanisa bomoya noma amagama ubona ngale la abantu bangaboni uthola ukuthi mhlambe ngethwele ne ngibhizi ngiyaniqilela la ngithi fire niwe nonke ne kanti sithwalo leso ngibhizi ngithakile ngibhizi nkangangana bese wena ufike la umngane wakho kumemile athi hayi nokunenye indoda lapha bathi ngAbraham ikabi ma ufika la ufike wena kuvele kugwabuke ne uthi no man something is off sometimes you feel njalo something is off utshela abantu angazi kuke konganenzakalele mhlambe kwentakalela thina la ufika khona kwathi nje something is not right yeah ngamema lenye ingqeko sothi mina anginaso lesipho sometimes ngoba umoya ingcola athi upha ngendlela lathanza ngayo ne so ngamema lenye ingqeko lengithanzako mangiyimemile lengqeko ya shine for yayo nganotice something labazana lebethaki labe bangifonela kulenzayo it was a big venue it was powerful and wasebenta man ne but labazana le cishe le few le yangifonela yathi something was off ngathi mina mama yayibona into le mfundisi siyabonga but something was off lapha yena cha uyathandazela yena cha uyaprofeta but something is not right that is the discernment of spirits yeah uyafika la nkonzweni ngimeme speaker make mdlovu uthi uyambheka la inhloko sicoqo uthi hey kuba ungazubaleka uthi ayikontakala kanti bathi unedemon kuye wena bakhipha ama spirits ne kana kusuwela lama spirits ubona lama spirits akhe bona le tin for takhe le tena sina sibona it is a gift leyo ngebazalwane sipho lesibaluleke kakhulu in the church yeah